What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't ignore, remember once more. Maka jingwan jengi mentah sini maka jingkot kaki jengka administration nakaliang jengka Deputy Commissioner Office di mentah sini lawan handing lawan banyak kenduk wat adalah dang dan atau kajingnya pet kajingnya ki mana Islam di haka jingwan meeting mentah sini tu nilapun snow ya di demand sungi bokher nilapun snow buat nakaliang jeng administration tu kila ai kata assurance bah penyerap ini kendon dekat di bani di sakawai tu bah bila orang call off saya kenika ya kenika indefinite strike jengi dia nakaliang jengi itu nila menjor dia katakan indefinite strike namar ba haksmi ba ka nakaliang jongka home ministry jongka state kan ka home ministry anta pa transport tourism department but ngapain nakaliang jong CM office lu ni shop meeting la si ba di takadaw min ya call off saya kani menta kasini hadu si ba di hadir jong katang si pet mah kanu ka jengmi jongka meeting ni dia nak mentah kasini tingin long tingin seminyak nak kata kalinti bengin call off syah ya ka strike jengi haduk sing baat indela ada biakran bagi ministry di bokher di belakang tak halor kani ka jengi ki jongi hi kani ka jengi ki jongi ka ka baja long banginum entah mau mengikam create kata kalau an order problem ni itu nak kaliang jengi ru ila patai syai bala pinapai kini ki RC lai sengiru kalau long ba ngikam kata iki kali ngikam kata iki passenger ngikam kata no kalau betang ka jing sami ki link up ni ki pamphlet city ba bangin pensau tu city pai ba bro pai ini akran halor kata hi te nakaliang jeki ru bilang ba ngi sautanat ni kata ka jing ki jengi ru bakalong non violent kanong non violent ba kamdan kanu ka jing tumar na kanu nakaliang jengi but kani bro khoi ka baja ka di keling ba ka baja si asam no ka di tang na ka ba dan barak khubor bakla ya kata ka jing sam pamphlet jengi dia lingba kata mah haka pertai social media kamanta lingba tang iwe clip ru ibaret kapoi message na kumoi ka jingmut kadai de kumoi andai ka message ipai ba kira na kumoi dia tang na kata ka misunderstanding dia kalami kata sepo asam dia wat mangi kendapet mangi ru ngi kham kali asam menwan sini wat iki private ru andai nakaliang jengki station room la le ta yangi dia nakaliang jengi tingi kamdan kum kata na du kong ini yang one sepo tang ba sange no hapo spot si kumbang ilapan ya ka demand na po peserta na du muswa tingi nile ya kata hi ni kampan pai kali ba kinong pang ne ki private na ki passenger si aero mang ila ni sya pe penwan wat mentaru da Philip Haman Istan kidang etap hi ki kali asam ki badon sini kidang etap hi ma dia kani bono khoi kali tak misunderstanding jongno para khubor babakla kasapoi syadu kani lamar balai kani kamdai kajingi ki apreng jongi bajong asam kani kadai kajingi ki jongi bat pesorkar Meghalaya ya kani ka administration hi kalau orang bakar administration hi kani karan bagi counterpart lamar balai kani kalau adika state versus state issue kamdai issue kita ki association nei lamar ba kat kum kajing di manjungi kai hap lang baka state de kalau long big state versus state so kani ka mentah mo kila dan sekini ki ba ai jong ka PILUA te kani kumpanya keran mentah meneh teru bakal along in favor of ours amar baling ba kani ki ka ka khampat pau pai ba na du msyama kita ki agreement ne ki bro khoi du te kala kan sapau mentah bat ngathrai ka kut ka sheri ru ka high court ru kan sngap lang ki jinge jungi te ngi ru nak ta ka hi ngi ong ba bagi nakaliang jong administration ru kila ong ba lasi ba kan dan ta meeting apring jong ka tourism transport but home department but CM tena lamar balai na du musyang ya syong bet tang baka tourism department bat ni ki department be yasno baya pengko la de lese hakani ka sini ba kasami kanu ka solution namanta ka kini ki demands yung Dude, Priya and Reha both want to meet me today. I just met Shreya yesterday. What should I do? First, go and get yourself tested for HIV. HIV test? You have multiple casual relationships and unsafe sexual practices. So it is important to get tested for HIV. You are scaring me, bro. I'm not trying to scare you. I'm trying to make you aware. Having sex with someone without a condom carries the risk of HIV. Why are you always ignoring this? Do I have to remind you every single time? And yes, you seriously need to change your behavior. Okay, fine. I'm not ignoring it.
Sorry Priya, sorry Reha. Today I am giving time to the HIV test, not to you guys. If your habits are like Rahul, HIV test is important for you.